Guys, ndabasuje cyane mwese abakunzi b'Ishenyi TV show. Inshuti zacu mwese aho muherereye, abajyamye tugize ati mugira ijoro ryiza, abo bwije tugize ati mwiriwe, abo buke tugize ati mwaramutse, abari mu safari tugize ati safari njema, abari mu bitaro bagwaye tugize ati mugwara ubukira, abari mu safari tugize ati mugere amahoro. Je n'ubu duri kuri mikrofone n'abandi musanzwe bamenyereye Rakiza Eric ndi ku kazi rwego se mavuta stabilisateur. Naje uyu munsi nazanye amakuru masha mfite amakuru atabaho. Mbaho se naritanze kabisa ku bwanyu uyu munsi none nguza wikomeza ngo tuzure ibiganiro ikora kireba byanga byakunda. Abakobwa tubane hano mwari musanzwe mumenyereye ko nza nkora abakobwa nkavuga ngo hano dufite abageni. Hano rero dufite ingaragu z'abahungu bari smart. Vuga ngo smart mu gifaransa c'est qu'on appelle en français ngo smart. Wazizanya ingaragu ziri smart abasorisi. Nana babwiye ubushize ariko none ndaheshe. Nana babwiye ubushize ngo nzambura ingena nokora abasore beza, nkabura ingena no kwita umuhungu mwiza, nkabura iki kwa abakobwa nibo bagenza kuba beza. Bavuga se ngo umuhungu afite nyinya ngo karake base umuhungu akebe gute nono. Ariko tuzanya abahungu bari smart, bazi kwambara, bazi kwiyitaho. Abo bahungu tuzanye ni intuze ya mbere, ni groupe ya mbere bari muri mu mungini wa Kasarani. Rero Kasarani ifite abahungu beza nkuko musanzwe mubizi, n'ubundi turabigenza uko tubigenza no mu bindi byose. Dufite abahungu no kuvuga ngo uretse no kuvuga ngo n'ubusmart n'ubwiza ni beza. Nubwo bazavuga ngo nta muhungu uzuba mubi, ariko kameme hari umuzi ureba ukabona kabisa. Aho abahungu bari smart twazanye ni abahungu bazi kwambara. Hari ukunda umuntu azayambara akagerageza akagura ihuzu za magaza, akagura za cagwa, akagura ariko yazayambara akazamena akakujya ku igihuzu kimanitse mu murima. Aba ni abahungu kabisa bazi kwambara, useruka ukavuga ngo kweri uyu muhungu ni umusirimu. Buriya hari ikiganiro mperutse gutegera cyo kuri channel yitwa ngo ni Mrs Kefa. Icyo kiganiro bari bavuze ngo ese umusirimu n'ubukire bitandukaniye. Nuko ngo biratandukanye. Hari igihe umuntu ashobora kwambara neza akambara imyenda ihenze ariko atari umusirimu kandi itabegwa. Hari abantu batagira ibinyita byo kubegwa, ariko je sinza mvuga abantu bari muri negative, nza mvuga abari muri positive. Rero abari muri positive bazi kwambara neza bakabegwa naba nazanye. Tereka gatebe, utega amatwi, ukarabe mu maso, abasa abantu bo gupfa kureba ufite ubucuku. Urazana ubucuku gute noneho ngo urebe abasorisi bambaye neza. Yes. Twari tuvuze ngo aba ni abahungu kabisa bazi kwambara. Twagiye n'ubundi mureke dutangire nkuko dusanzwe tubimenyereye. Tuba dutangirira ku mwanya w'10 tukagenda tuzamuka tuze kureba ngo inimero ya mbere ninde muhungu hari. Kuratekereza gute? Ariko none ndahebye. Rero umwanya wa mbere wa 10 nako sorry, twasanze umusore mwiza kabisa uri smart, ku costume ye yakubise seko na pele ngo isaha nziza ihenze, yakubise mu iminsi nziza y'umweru kabisa, yambaye neza, yakubise akagakaruvande muri Kongo twakatukita ngo ni nimba twakatukita ngo ni me around aho. No kuvuga ngo uwo musore araberewe kabisa, ari smart. Uwo musore rero twasanze ku nimero ya 10 ni umusore witwa ngo ni Irakoze ni umusore kabisa azi kwambara, aza yiyitaho. Kandi mumenye ko umuntu uzi
uzi kwambara egare umunyesuku. Tumuvuyeho ntabwo dutinda, turakora ikiganiro kigufi tubanze tuzareba ingena muzagihabwa. Twabonye ko mwahawe icyo abasichana, turebe n'abahungu. Abasichana nimugire igipendereti murebe abahungu bazabanga nabi. Ntabwo ndahebye. Twagiye kuri nimero ya 9. Nimero ya 9 turasanga umusore witwa ngo ni Mercy. Where is Mercy? Tubenka bamuvugaho mawiri matatu. Turiko dutambuka abasore ubwo ntabwo twotinda noneho ku basore mukavuga ngo dutinze gute noneho. Mercy ni umusore mwiza, usobanukiwe kabisa, arambaye, araberewe, yambaye ibintu by'ibisirimu z'abastari. Abastari ntabwo yambaye uducupa, ariko nyine ni ibintu yambara ukabona kabisa yajanishije kabisa, yagerageje bya bindi abandi batazi kwambara. Umubona ukavuga ngo none uriya musore kuri yambaye gute, karambara igipataro atapfungurishije. Bikurikiranye n'ubuturage bwawe wo kwibwira ngo iki gipataro tigipfungurishije, ariko no kuvuga ngo yambaye igistare, ipataro ye nziza, urukweto rwiza, isiminsi nziza, anafite n'umusatsi ufite isuku nyinshi. Ndabona anafite n'ubwanwa bw'uruhande rumwe. Ku bwanwa bw'uruhande rumwe karakozaho kabisa, n'umusore kwangwa bene ubwanwa bw'uruhande rumwe bugoye kubona, ari ibintu mutazakinisha. Twagiye ariko ndahebye. Nimero y'8 turasanga umusore witwa ngo ni Gisubizo. Uyu musore azabegwa guys. Uyu musore azabegwa, azi kwambara, azi kwiyitaho kabisa. Mu myambarire ye ni umuntu usanga ari smart. Buri gihe mwahura muri quartier kabari smart, mwahura gusengaga none tekereza uba smart muri quartier, gusenga abameze gute. Uyu musore rero ni umusore kabisa uzi kubegwa, uzi kwiyitaho, kandi kuriya bazavuga ngo zano bakavuga ngo guseka ngo biza byikiperereza no kwambara neza biza byikiperereza. Kuriya no kwanga umuntu wambara neza, amahirwe menshi kwijana na amahirwe yo kuba ari umukire, kubera ko tiyo kwambara neza gihuzu yatoraguye. Twagiye kuri nimero ya 7. Nimero igira 7 turasanga umusore witwa ni Prince. Where is Prince? Prince ni umusore mwiza kabisa, uhagaze, afite umubiri mwiza kabisa, afite ibinyita byiza byo kwambara kabegwa. Yambaye kabisa, araberewe kabisa, yakuse karuvande, yasobetse, ijingisiye kabisa, iramubereye. Nuko umuntu uzi kwambara uzumureba nyine ukabona ingena aberewe. Rero uyu Prince araberewe kabisa, bamuvuyeho. Nimero igira 6 hariho umusore witwa ngo ni Deni. Aho Deni arihe? Dani nako sorry. Dani ni umusore kabisa uri smart. Ari smart kabisa. Ari smart. Ko murabibona, turaza kubazana amafoto yabo ariko akoza. Ko barakozaho kabisa, ko baratomatika. Dani yambaye neza kabisa, yambaye imyenda ihenze bien. Yambaye isaha ye nziza, yakubisemo amarineti. Dani kabisa ari smart. Guys, mureke ndeke gutinda. Turaza gutinda ku bikupi hariya kuri nimero z'imbere. Hariho abasore kabisa. Mbabwiye ngo abasore bari smart, menya ko bari smart. Kubwe ngo umuntu azi kwambara, menya ko azi kwambara. Ndabizi ama comment yanyu namwe muzaza muri ko mubivuga ko ari ibintu se bigaragara, atari ibintu zo kuvuga ngo natekereje ngo ndaje simbahaye n'amafoto
kandi ari abantu bazi kwambara se baba barazwi hano muri utu turere twose, ndabizi murabazi mwese, namwe iyo ndaja kubavuga, iyo muja kuntanga kubivuga nibo mwari kuvuga. Twagiye kuri nimero ya 5 turasanga umusore mwiza kabisa uzi kwambara kabegwa, yitwa ngo ni Ntama, nze niko nzamwita, ariko abenshi bamuzi ku izina ryitwa ni James. Akorera hariya mwitorero Covenant, ayoboye ikorari izi kuririmba ya mbere no kwisi hose ya Kenya, yitwa ngo ni Gracious, iba mwabana isi. Nuko twagiye Ntama, umusore mwiza kabisa wisobanukiwe, uzi kwambara, azi kwambara kabisa, yarisobanukiwe. Ari nk'ukuntu none mperutse kumureba ejo bundi mu ntuze muri live recording baherutse gukora y'indirimbo yabo bafite, nsha mugende muyirebe mu ba visite, yari yambaye neza kabisa, yaraberewe, yarisobanukiwe kabisa guys. Nitso tuvuga umuntu muzamugerageza mukora ubushakashatsi, muhiga uburyo muzamumenya, kandi abakobwa muza hano mwumva amatokeo hano tuzi kureba, bana kuzamugenda gusa ngo muje kwama muje ku mugabo niwe zaza mutemberana nawe, bazagira ngo namahuzu ufashe mu ntuzi ku kuboko, ariko hano hari abasore bazi kwambara. Ntama rero ni umusore mwiza kabisa, uzi kubegwa, uzi kwambara, uri smart, ni n'umuririmbyi mwiza twemera ino hose kwisi Nairobi. Twagiye kuri nimero ya 4. Nimero ya 4 turasanga undi musore kabisa uzi kwambara, azayambara ibintu bihenze kabisa. No kuba nta kintu kabisa kiza gisohoka ino ngo gihenze atazayambara. No kuba ngo uzucaha ugasanga yambaye urukweto ruhenze, wacaha ugasanga yahinduye yazanye urundi ruhenze. Uko hahindura inkweto niko hahindura amapantaro, niko hahindura amasimisi, ko hahindura imipira, niko hahindura amagoti. Uwo ngo nta wundi yitwa ngo ni Paul. Uwo Paul rero ni umusore mwiza kabisa, uzi kuberwa kabisa, ababerewe cyane kabisa. Mugani wa ngiye gukabza ngarevera Matayo ariko uyu musore azabegwa. Twagiye ko turagenda duhomboka, we kuribaza ngo nimero ya 3 ni ya mbere ni ya 2 ni bande bariho. Andika muri comment utarahagera uvuge ngo nimero ya mbere ni ya 2 ni ya 3 ni bande bariho. Hariho abasorisi bari kubakozaho, ndabiza amatsiko arabishe, cyangwa iyo batwara turetse tukavuga tukageza ngo tukavuga nk'inimero ya 3, iya 2 ni ya mbere tukareka kuzivuga, tukareba ko ingana muzandika muri comment, abo muzandika ndabizi namwe nibo mwo kwandika. Yes, twagiye twakomeje. Nimero ya 3 hari umusore witwa ngo ni Felix. Rero Felix ni umusore abari smart. Reka tubereke Felix. Felix. Felix kabisa ari smart. Ko muramubona kabisa, arajanishije ikintu ku mwanya waco. No kuvuga ngo ihuzu ikirato nimba ari urukweto rwo kwambaza isogesi, ruba rwo kwambaza isogesi, ari uko kwambara nta sogesi, ntabijya byo kuvuga ngo nini na nini ngo yambaye nta sogesi, ambara ubegwe, aho kuvuga ngo reke kubegwa ibindi byobura. Rero Felix ni umusore mwiza kabisa, uberewe, yambaye neza pepe, is very smart. Ko bano no icyongereza kuko aho nja gushikira kuri zino nimero kabisa ziriko ziheka, icyongereza kirabashaje ndakivuga, kandi nentavuga icyongereza ndavuga uruganda, kubera ko ndiko numva indimi ko ziragenda ziza. Felix rero niwe twari tukiriho kabisa, yambaye neza, ipantaro yera kabisa, yera kabisa. Umuntu wambaye ipantaro y'umweru igakomeza igasa neza kabisa, bari smart. Aho afite telefone yiwe nziza kabisa ya iPhone, yarisobanukiwe, yambaye isaha ye nziza, yambaye agapira ke kiza k'imirongo, yakubisemo agasheneti kabisa bijanye,
Ferigise tumuvuyeho, mwumve ko Ferigise ari smart. Twagiye na nimero ya kabiri. Nimero ya kabiri hari umusorisi. Nimero ya kabiri hari umusorisi kabisa. Umusore uri ku nimero ya kabiri ni umusore witwa ngo ni Muco. Ni Muco nawe ni ukuvuga ngo ni umutubaza akorera kuri channel yitwa ngo ni Humura Media. Mugende umusore ndetse mu mukandire subscribe. Ni umuhanga cyane kwambara kabisa, arambara kabegwa, akoza, ni umusore uzukozaho, ni umusorisi. Kubwe ngo ni umusorisi, menya ko ari umusorisi uberewe kabisa. Azi kwita ku musatsi we, azi kwita ku myogoshere ye, azi kwiyitaho kabisa, afite umubiri uri smart, yambaye neza kabisa, ikoti rye ryiza rihunguye riteye ipase, yambaye akarovante ke kajanye n'ihuzu, yambaye isiminsi ye yirabura, yandose, yambaye ipantaro kabisa bijanye, yakubise mu isaha. Muco araberewe, ari smart kabisa. Mubyumve tano et Londres jiva akokite. Nuko twagiye na nimero ya mbere, ariko none ndahevye kuribaza ngo nimero ya mbere iraja honde. Nimero ya mbere rero guys, twayisanzeho amatwins. Sasa twazabyita mu rurimi rw'ikizungu, sego na pere ngo mapacha. Nimero ya mbere rero abahungu b'amahasha. Ndabizi muraza gushaka gusobanura utuntu twinshi muri comment ngo na mahasha gute, umwe ari umunyanaka undi ari umunyanaka. Je rero ndavuze ngo na mahasha, nawe ugenda uzavuga uko ushaka. Kubera ko aba basore nuko ngo ngiye kubavugaho, nimara ndaza kubabwira amazina yabo maze kubavugaho. Nuko ngo aba basore rero gitumye je mbita ngo na mahasha, ta hantu na hamwe ndigera mbona umwe ntabonye undi. Nuko ngo iyo ubonye umwe uzumubona mu shusho y'undi. Na abasore barebare, nimba mukeneye kubyara abana bazaza bava hasi mberegi, mwa bakobwa ahuwi mube maso. Hano hari abasore barebare kabisa, abasore bashingutse, abasore bafite la tete mu mitwe, bazi ubwenge, abasore bazababegwa. Tekerezaga none ngo naba basore bazababegwa muri no Kasarani yose, muri no Nairobi yose. Nuko nubwo twazanyiye ya Kasarani, twagenda tuzana niza handi nitubabona, nitumara tuzaze kubumbira hamwe Nairobi yose. Rero aba basore, nuko ngo abasore mugende mubashaka akanya ntarabavuga. Umwe ni ukuvuga ngo umwe abarizwa muri ministeri ya Gisubizo Kasarani. Ni umusore muzarebe muri Gisubizo, umusore uhabuze ubegwa, umusore muremure uhaba, umusore wisobanuke w'umusirimu wisanzura ku bantu bose. Abasore babataramye, ariko nonda mayonnaise calculatrice. Uwundi musore akorera muri ministeri yitwa ngo ni True Promises. Muri True naho muzagende murebe umusore uba muzubegwa, akabanga kagufi, umusore w'amarende, umusore w'amarende, muzagende murebe umusore w'amarende wo muri True. Rero uko ngo abasore ngiye kubavuga amajambo ane. No kuvuga ngo nabantu mvuga nsa n'uri kuvuga umwe, sa abantu bo kuvuga ngo nzaza ngo nyanaka na nyanaka. Ni umuntu umwe, ni naco gituma tutavuze ngo ni top 11, ni top 10. Nda nubwo bagonganye, tibuvuga ngo bagonganye, ni umuntu umwe bombi, tibagonganye. Abo basore ni umuntu umwe. Iyo baje kugongana twari kuba twakoze top 11, ariko iyi ni top 10. Rero no kuvuga ngo abangabi bo
ni one person. Memento volcano. Nuko rero nuko ngo abasore bisobanukiwe, abasore barebare, baza bambara amakoti y'amakositime, ukagira ngo nuko ngo habe nubwo botora cya gihuzu cy'igikoropesho, baragitora bagikubita ku mubiri wacu, ukaza wibaza ngo iyi ni yahuzu. Ni kujya nababwiye ngo hari ibinyita biza bibegwa, ntabwo hazabegwa umuntu, hazabegwa ibinyita. Hari abantu bamwe kujya nababwiye ngo baza bambara bakagerageza, ariko bamwikubitaho ukazugira ngo ni igihuzu kimanitse mu murima, yambaye ihuzu nziza yagize gute, ariko uja kubegwa kiba bisabye ngo wambare ihuzu nziza, kiba bisabye ngo wambare iki, wambaye nziza nta karusho, wambaye ihuzu isanzwe urabegwa tu kama kawaida. Rero abo basore bakorera kuri channel yabo, reka manze mbabwire channel before niseme kama hao wasore ni wakina nani. Hao wasore wako na YouTube channel yao inaitwa Ingata TV. Sinzi nimba ari hariho na Kasho, sinzi nimba hariho na Media, sinzi nimba ari wiki, gusa icyo nziko around aho nimara kwandika Ingata murahita mwabona abasore bari smart. Rero no kuvuga ngo abasore ni abasore babiri, umwe nguyu yitwa ngo ni Felix, aho mugenzi we nguyu ndangwa amafoto n'ubwo ntoza nandi arahagije ko barabona ko bari smart, yitwa ni Keve. Rero abasore nuko nababwiye ama ministere barizwa mwe barizwa muri Tru, undi akabarizwa muri Gisubizo, bakaba babarizwa bakeneye cyane, babarizwa mu itorero Gosheni Center Igasarani. Ugeze aho ngaho kabisa ubabona kumi kwa kumi, baba bahari kabisa kenshi kuri kenshi. Rero aba ni abasore bari smart, bazambara amakoti bakabegwa, bakambara amasiminsi bakabegwa. Hari amasiminsi abahari baza bambara ngo yamba kafrini. Tibabaho baritanze, babaho se baritanze nubwo na abasore isi. Rero guys, mureke tureke gukabya, bazavuga ngo kuvuga menshi siko kuyamara, nubwo ko ndabivuga kubera ko ariko nabonye namwe ndabizi mwarabibonye, muzaja kubareba hariya aho babarizwa Kasarani mu itorero Gosheni, muri ministeri imwe Gisubizo undi Tru, ariko no kwango na mapaspartu. Ukubise Kitengera bariyo, ukubise Rongayi bariyo, ukubise Mihango bariyo, ukubise Kayore bariyo, ukubise Umoja bariyo. No kuvuga mwese ndabizi murabazi. Hanyuma murakoze cyane abasanzwe badukurikirana ni Kwishenyi TV show, turabakunda cyane. Abaka subscribe murakoze cyane, Imana ibeze umugisha. Abatarakanda n'ubundi ni rya jambo tutazigera duhema kuvuga no kubasaba mugende mudukandire subscribe. Kandi wabonye ikiganiro gerageza ugisharige, twarababwiye ngo ibi bintu tuba turiko tuvuga si ibintu z'ibishegu, ni ibintu byo gutaka umunyamurenge, kubera ko turi abanyamurenge 5 kwa 5. Kandi tuzataka abanyamurenge, uzabipinga nawe azagenda atake ubundi bwoko azumva. Murakoze cyane, Imana ibeze umugisha.